Tomurulup zəngər yavlıq izəb poyuz şaba Yalan təbiğrə ak payınlar min ataba Varır yolu mirkin basu qırlar o şəvdə Alda mini yanar uşaq bulub ümid güdə Alda mini yanar uşaq bulub ümid Arıqıy poyuz bulqanlanıb yollar atılıb pala Tuğan ilim yaqdaş ilim mini nazlab boru Varır yolum bir gün basu qırlar aşağıda Alda mini yanar uşaq bulub ümid güdə Alda mini yanar uşaq bulub ümid güdə Bugün nerseler olasın? Garmon bilen sıngan bileziklerin unutmasqa gerek. Hoştan güzel güldük, ama bir eybirinizi satmadık deyip yüzüne tuttuk kürsətirdim yani. İçmasam soğuşta bitken kılsa yaxşırak olur idi. Yarı yani enkey ilkterek gitip vardı. Fikir almağam da dediniz ki bu kadar ne? Şunu da unutma. Biz işirirge tura 50 yıl boyu oşlu tutulu yaşadık degen bir de jigit kolmay yani. Hey, yo'lda kor bo'lsa, ko'pdan ko'shkiridaygina bo'lsa da xabarin jibergen bo'lar edi. Ulan Ramil, общагida yotar. Аңа фатир оларга дип жиган акчага барганыңны онытма. Менә дип, миңа кирәкле иделәр исемлеген. Менә бусы укытучыларга, бусы иптәш кызларга. Син генә җитмәйдең әле кызым биредә. Әти, минем бит бу ел экзаменнар бирәсем бар. Укытучыларга дигән исемлекне онытмайын дигәнме? Анда шул безнең класска компьютерда алгебра укытучысына бер күлмәк алырсың. Аннары теге геометрия укытучысына Мансур Фазыловичка бер эшләпә. Аның эшләпәсе искергән. Тагын нәрсә? Анда барысы да язылган, кара. Минем үземә косметика, джинсовый итәк күлмәк. Аннан выпускной кичәсенә берәр нәрсә карарсың инде, яме? Акчаң булса, кызым, әйбер монда да тулып ята. Әти, син Тәвәтигә әйт, сине уныгым бик ярата, бик күрәсе дә килә диген. Шулай дисәңме? Ул соңгы сыерын сатып булса да миңа бүләк алачак. Менә күрерсез. Бик исе китәр инде. Аннан Швециядә нинди сыер асырасаннар ди. Анда бит безнең кебек авыллар юк диләр ди. Сөт белән каймакны Америкадан китерәләр икән. Әнкәй, син кай барысын да беләсең? Аллага шөкер беләм. 8 генә класс бетерсәм дә, мәсәлән, Һиндистаннан шей китерәләр, Африкадан банан, апельсин. Телевизордан көн сайын күрсәтәләр бит. Дөрес, әни, дөрес. Әти, син онытмайын дигәнме? Нәрсәне? Миңа дигән бүләкләрне. Акчаң булса, кызым, монда да бөтенесен алган булыр идек. Кем кирсен сөйлисең син, ә? Без бит сиңа кайыр сора демибез. Алимент турына бер 10-15 мең күз акчаларын бирсә, шул җитә. Акча бирә калса, машинаны шуннан алып кайтырга кара, яме?
анда біздің машиналарның пұты бір тиын тұрады. Окшан жетерлік болса, üzerinde шыққанын ол. Теге нелі кызым мой заводы директоры болай отырып ерейі. Валяма вы малые? Ие. Энке убит Вольвода. Ох ты! Ти, мина косметика болмаса болмас, ти машинасы сына қойтмай, яны? Bir нәрсе сұрамайым да, алмайым да алардан. Мена бір неде керек не? Соңғы өмір бойы машина алам деп ітләндің бит өзіңе. Дисте yıllar бойы жиған оқшанданды. Енді өзің турында ойламасаң, болайың турында ойла. Ишол Вольваларға отырып ұран болар болсаң, тирәя күршілерін күзелі ұт болып янар еді. Теге завтрадан менің девяткасын вжет етіп ұзып кетер еді. Ну, ти... Жетті ме сізге yok mu? Әне шunu ұрмайға отырып береді. Әйе, бар, құттықтық. Теге юлы қозанан қойқанда да тоқтамыша ұзып кеткен болды. Әти. Unutmayın da gözünü zakaslarım. Әнкәйнен иташ қызларға кіріп шығам демен? Бар, тез бол. Күні бойына лоқма. Әтеңді көтәсің бар. Тоқта. Қызым, міне бұл қатын оқып береді. Әлі неше тапқыр оқыдым бет енді. Тағын оқы. Әти! Оқы дейлерсің ға. Сән мәсіз туғандарым. Бұл хатты кімге бағышларға да білмеймін. Кімді болса сәнсеу қалды мекен біздікілерден. Менің фамилиям Закиров, исімім Мифтахиддин. Суғышқа кеткенде хатының фамилия білен 3 айлық болып хафиз қалған еді. Исәнлер мекен олар. Фамилияның өз фамилиясы Вафина. Әгер дә кім исән болса, зинхар, хәбәр етегіз. Хатының фамилия білен улым хафизны, әгер исән қалсалар, өзіме қонаққа шақырам. Шақырам ғана түгел, үтеніп шақырам. Соңғы вақытта сәлемәтлігім біліп оқшап кетті. Өмірім дә құр қалмағанды. Шуңа күрә соңғы көннәремдә сезнең берәрегезне күреп, хәлегезне белеп үлсәм, тынычлап китәр идем бу фәнни дөньяда. Борчылмагыз, юл чыгымнарыгызның барысын да үзем түлим. Худайдан сезнең белән күрештерүне сурап, Мифтахиддин Салих улы. Оқып бітер. Әле ничә тапкыр укыды бит моны? Тағын оқы. Я анда шул бит инде адресы шул Швеция, Стокгольм, урамы йөртеп. Швеция. Ничек барып біләткендір оланда? Аңламасын да. 50 жылға яқын не здравствуй, не до свидания. Зимагор дейсәң де зимагор. Belki barmazqadır ha. Ничек инде бармыйсың? Ходай мондый мөмкинлегне гомергә бер тапкыр гына бирә. Әллә барырга инде. Сәрвәр апа, исәнләрме сез күршеләр? Сәме Сәрвәр апа, сәме? Әйдә, үз. Кірәлі Сәрвәр апа, әйдә. Birdən otur. Отырар өзінде. Нишләргә булдың инде, Хафиз? Түгел генә белмим әле Сәрвәр апа. Әллә барып йөрмәскә инде. Шулай да минем урында син булсаң нишләр идең? Барыр идем, улым. Үз атаң бит. Дөньяда кем белән ни генә булмас. Исән икән бит. Шулай дисеңме? Шулай димен. Туган җирен сагынса кайтсын. Яшьлек дуслары сине көтә диген. Алар сине бер кайчандан онытмадылар диген. Күрәле, акшам булса, Рамил кызына берәр матур күлмәк алырсың. Үзебезгә дә тәмбирәк әйберләр алырга онытма, яме? Улым, гармунын да аласыңмы? Алам Сәрвәр апа. Күреп бер исе китсен әле үзенең.
Miftahiddin-tisi. 39 yılını Kozan'dan qaytkanda satып alıp qaytkan edi ularını. Ediyinde onu yarattı. Ondan soň ileniştiler. Şundan. Şundan nerse, şundan şu indi pişenişti. Bir zaman kırga Avul Sovet reisi Mansur abi kelip gitti, otuna otlandı. Yong'un falan çıkkan bulgan mallar. Yong'undan da xatarrak nerse oğlum. Barımızda jiyinimiz, tezrek avulga qaytığız dey. Onda jiyin bular dey. Şundan. Şundan şu nemisler soğuş başlagan. Yigitlerimiz ezir tursunlar dedi. Bir otna da ütmedi, olup da gittiler özlerin. Minem Zinurum bilen etiğin birgeletkenler. Olarını boşta stroyda jirgeyletkenler. Bir iki mertebe mıltıktan atarga eretkenler. Onları soğuşka. Onda da birde bulganlar. 4 kişiye bir mıltık. Karşılarında boştan oyak kuralangan nemisler. Olar şıllanışta kolalar. Bileyim, Minem Zinurum'un oyağı yoralangan bular. Bütülerimiz şuşun mikenini yeşti digen edeyim. Nişik şulay tiz ilettiler iken olar? Ulan, olar olay tizrekmelenler indi. Olarını boşta samolyotlardan, tanıklardan titkeregenler. Bütün yona turgan nerse yona. Umut, tütün bulgan. Şın tamuk bulgan indi. Şundan olarını kıydap alıp gittiler miken? Hafiz, olarının koy jirlerini kıynasınlar. Olar bir ul vakitte 18-20 yaşıt olaylar buna. Olar bu meşhadini görüp ünsüz kalganlar. Sonra kütüğü gibi. Jitmese otnalar buyu yuğunmaganlar. Bet baskan. Noşar oşaganlıktan. Temem halsizlengenler olar. Otlu yoralılarını işlettiler iken. Otu yaralılarını ulun ota barganlar. Eğer de stroydan çıkasın iken, gülelekken. Etiğin Minem Zinurum'unu otnalar buyu küterip yürgen. Yolga tuttan vakitlarda yoralı oyağın, şükreklerin oluşturup yokşular beylegen. Şulay terbiyelene turgaç oyakka baskan Minem Zinurum. Gümürü bitmegen bulgan iken. Olar şulay bir vakit, joylu vakitini turu getirip, oşağa oylaganlar. Nemisler sizip olganlar endi. Ota başlaganlar. Kim koya koşkanını da bilmegen. Mene şunda endi, etiğim bilen Minem Zinurum oyruşkanlar. Yüz tapkır söylekkenim var bekinde. Bırşı buturmalı kişini. Kızım, ul meni bırşımay. Hafiz deyim. Toğun nerse? Рамиль улыбызга джинсовый шалбар, котынына французский духи, үзіңе бүрік алырға ұмытмагені? Ey duymaz kuş. Sen Avrupa sinada birimize kirek mi? Dürüsünden etkende ul mena bir nersede kirekmey. Eğer de joya falan çıkayken, olup koytsin etiğini. Varayım hadi. Kararız. Ялтыраваклы күлмәк, жын кофта, кішіден болмаған яулық керек, көз яуына орығы. Allah'ın koşka tekesi de. Ey bir şiiri ilettinisin annesin ha. Әллә минем кеше кебек киініп йөрисем килмиме? Әллә мин кешедән кимме? Күтте инде гомерләре менән, ана күршеләрне, балалары, кызлары, кияүләре киендерә. Ходай миңа шунысын да жәлләде. Sen nerse kireksin ha. Ana iden astutulu berengi, oşa. Sıyırıp sarıklarım var. Oştan jığılıp yatkanı buldum halle, oş kuz. Син ана күршегә кара. Хан сарайы кебек йорт салды. Эше тулы шит ил мебеле, ашаулары балда май.
Hadi kişi doğarga şöyle miydi? Ой, жүлер аузынан ақыллы sus. Кім кушай сеңа кіші таларға? Аның түгіл баю юлын гына таба білімге керемдем. Kişi hesabına yaşarga mı? Балалар, туктагыз әле, тавышланмагыз әле. Кем ничек яшәп бит инде? Кем ничек булдыра? Yok indi yok Server apa. Xuday menden başından kızgangan. Enkeyimiz ki meni kişi item deyip intikti de rahat kurmuş evde gidip bardı. Onun bir tane bana xotin degeni de tavuk milisi turu kelgen. Үйленмейді? Алай бүй kokulu bulgaç. Мен де үйленек кішіге шығып әдемше яшадан болыр едім. Мен сені ашытмасам, сен бүтіні сырды бітіргізесің де хотын таба алмайдан бетенге. Men sana үйlenmegen bolsam, kuyovga chiqa olmaydan, irat shiratni ko'rmay shiraytmay o'laydi. Җиттеме сезгә, юкмы? Туктагыз, тавышланмагыз. Бирегезнең чит илгә барасыздар. Икенчегезнең үй учагы саклыйсы бар. Тиеккә тавышланасыз бит. Менә шулай яшәгән сүзләр ишетеп үтте инде. Гомер бер тәрәктем булмады Сервер апа. Тынычлан, килен, тынычлан. Туйдым кешегә карап яшәргә. Ичмасам кеше кебек яшәргә тырышса иде. To'xtaysizmi sen yo'qmi? Billahi Server apa bor deb turmam. G'umr bo'yi demaganda chiqarasan. Kızma, tukta, tынычлан. Әти әниегез bilmәгәнне кыйланмагыз. Mene Server apa bir kunni Qozonga dokumentlar ortidan borgashdagi militsiya kishisi bütün nirvana bitirdi. Uyda bo'lsa, Нәрсә дип әйттең ул милиция кешесе? narsa deydi. Bu xat bir necha yil ilk kelgan bo'lsa, ko'rsatir edim men senga Shvetsiyani deydi. Sotliq jon molaysin deydi. Qara ana, anda barg'ash bizning ilimizni ne day boq xurlab silab qara. Biz seni kerak bo'lsa oydan da topib olamiz deydi. Хәзер дөньялар үзгәрде шул инде. Кара ничек сөйләшәләр. Кайгырма улым. Хәзер бит бөтенләй икенче төрле яшибез. Мин монда күчтәнәчләрдә алып кергән идем. Ana Mahira alıp koyarlarını kadar sen. Mahira килен алып куялы. Монда кәрәзле балда бар. Каралы Mahira килен. Ирем бит читилгә бара. Күлмәгенә берәр галстук эзләп бирәле шуңа. Kerak ne? Meni bu oyda tanırlar hali. Ömür boyu tokmaganlar. Менә эшләпәң. Менә галстук. Яни, богый. О, килешә итә. Начальник яфатлары киреп китте үзенә. Bunu tağıp kına akıl artsa iken oldu. Улып, күчтәнәчләрне тапшырырсың инде. Зиннур дустың белән Сервердән диярсең. Кайтсын. Туган җире, туган авылы. Курдашлары көтә дигән. Исән вакытта күрешеп калырга кирәк. Şakırmayacakmın minanı Server apa. Ana tuğan jiride, tuğan avluda geçirmeyecek. Varıp eytesin yine, eytem de üzerine yarayın. Kuzgalarga vakit jite bakayım. Ой, bütün нәрсәне дә тоттым икән. Sıngan bilezek kişegin soldun mu? Солдым, әйе. Бар монда. Garmondum daha iyi. Өлкердем әти. Менә кассеталар. Монда әбинең яраткан җырларын бабайма тыңлатырсың дигәнме? Менә бусы Илһам Шакировныкы, менә бусы Әлфия Абзалова. Ярар kızım, buldurdum. Әти, мин бая әйтергә дә онытканмын. Без Хәмдия белән мәктәптән тәмамлагач, театр училищесына укырга керәбез. Шуңа күрә үзең аңлыйсың инде. Берәр матур күлмәк киеп барырга кирәк. Ey kızım, şu bana jitmegen idi. Yürüsün indi Hamdiye bilen klublarda kişi küldürüp. Kimge kereksin bu hazır senin tiyatrın? Kızım, әтиең дөрес әйтә. Йөрмә кирәкмәгән уйлар. Хәзер безнең дәүләткә артистлар да, театрда эшчеләр дә кирәкми. Сез бит үз яшәвегездә спектакльләр куйгансыз. Йөрсә, ул вакытта халык театрны үлеп ярата иде. Yarar buldu. Konsept tiyatrlarını koyup duruk.
Yolga çıkar aldığından bu tarafa dua kılayım. Otur aşağıda da sen. Gel. Yolga çıkar aldığından bir dua. Tomorrow, then get young, the heat, the boyish shaba. Jalan tepi, grab a fire, not be my baba. Warren, you will be fit for food, and let us share with that. All the meaning, young, we shall pull it in and get that. All the meaning, young, we shall pull it in and get that. Kim var anda? Min neytigi Hafiz Tataristan'dan. Hafiz Tatarstan'dan. İyi. Miftahattin ulu Kozan'dan. Miftahattin ulan Kazan'dan. İyi, iyi. Hazır açam. Ederiz, buluruz. Hafiz, Miftahattin ulan. Ay Allah. Miftahattin de, zinharga koyuydunuz. Oturab kaldım, bir kiş gütmegende bile. Mene kilip çıktım hali. Bek yakşı bulgan, bek eyvet bulgan Hafiz. Eyle uzagız. Yok, min uzakka tugul. Hal bilirge gine. Niçin indi alay, bek ezgegine erteği gibi gömülü boyu sizin bilen. Üşür kötüp yaşadı. Min bit ütüp barışlıyına. Niçin alay, siz bizge atap kelmediniz mi ne? Yok şu. Yolun ayından gara. Miftahattin diyeyim. Dilerem kim var onda? Bilesin mi? Miftahattin, bakçılma yeme. Bizde bir konak var. Uma? Irak'tan, Kazan'dan. Bakçılma Mükemmel. yeme, hadi. Uttar Miftahattin. Miftahattin, yol keserim siz. Bakçılma yeme. Bakçılma. Bu konak senin olan Hafiz Kazan'dan. Hafiz? Ulan sen mi bu Hafiz? İyi. Min Hafiz. Avuldan. Nişik indi ulan? Telegram hatta yazmadın. Nişik indi ulan olay? Min bit ütüp barışlıyına. Turistler gruppası bilen kildik demine. Nişik indi olay ulan? Sen bizge bakap gelmedin mi ne? Nişik indi olay ulan? Şvetsiyada kursetlerge alıp girdiler mene. Matur iken. Ey ulan, bu ilmi sana üzüm kursetken bulur idin. Dilerim, bal şey üstüne hazırlayıp duralım. Yakşı. Ey Hafiz. Kuygan da kuygan fagire ikensin. Vardır indi. Ey ulan, min bit sana yol çıgınların üzüm tülegen bulur idin. Nişik indi olay? Nişik onda avul, eniyin? Eybet. Varsa da huzurunda. Mine oğlum Diler apam bilen şuşunda maturana yaşap yatabız. Öz üyündeki sıman bul. Eydeli Diler oğlum butur. Bir rehatlanıp sülaşı buturuygalı. Balalara kız var mısın? Var. Hafiz. Şitte yaşı. Hafiz. Eye.
Нишләп алай? Шулай, Диләр апам белән алдан сөйләшеп куйган идек. Малай булса Хафиз дип, кыз булса Фагыйлә дип кушарга. Ул хәзер кайда? Финляндиядә яши. Малайы да бар. Кибетләре дә бар әле. Ай булгач, начар яшәмиләр. Әйе улым, бездә татарлар бик әйбәт яшиләр. Бер-берсенә булышып яшиләр. Я, ярар алайсы, хамсы. Улым, үзеңнең хәлләр ничексең? Авыл ничек? Әниең? Нәрсәсен сөйлисең инде? Хатын да балалар. Сәрвәр апа белән Зиннур абый да бик күп сәлам әйтеп калдылар. Hey, Күчтәмәчләре дә бар. Зиннур да исән икән әле, Аллага шөкер, Аллага шөкер. Ничек күрәсе килгән иде аны. Я, ярар. Әниең миңа сәлам әйтмәдеңме соң? Юк, әйтмәде. Ул бит хәзер безнең белән яшәми. Тормыштадыр инде. Әйе. Сугыш бетүгә әнкәй бер командирга кияүгә чыкты да. Тормышлары әйбәт инде. Балалары бармы соң? Ба. Бер уллары, ике кызлары үсеп җитеп, үз тормышларын үзләре күрәләр. Әнкәйнең бәхете булды ул якта. Әниеңнең мине хат язганын белдеме соң? Юк. Бурчысы килмәде юк өчен. Тормышта да дигәч, балалары да бар. Ничек тә күрәсе килгән иде Фагыйләне. Бер нәрсә дә эшләп булмай. Я, улым, синең үзеңнең хәлләрең ничек соң? Әйбәт булай. Ике катлы йортым бар. Коттедж дип атала. 8 сыерым, 3 атым бар. Кичкенә генә сыр заводым да бар әле. Әйбәт. Аллага шөкер икән. Алайса бездәге язып торалар. Хәерчелектә яшиләр икән дип, хезмәт хакларында алыналар икән дип. Хәзерге чорда нинди хәерчелек булсын инде ул? Әнә бездә куйган продукцияны, ясаган продукцияны кая куярга белмиләр. Бездә дә шулай. Бар да базарда әйбер сата. Бөтен ил базарга әйләнеп бетте инде. Авыл ничек соң, авыл? Үскәндер инде. Авыл үсте, үзгәрде, танырлык та түгел инде хәзер. Үзең ничек? Читтә шушындый тормыш тора алдың соң син? Ничек дип әйтим инде улым? Барсында үз кулларым белән табарга туры килде. Менә шулай. Ник кайтмадың син? Әнкәй бит сине гомере буе көтте. Мин дә. Минем дә башка малай әтием кайтты. Күкрәге тулы орден медальләр белән кайтты дип бөтен авылга кычкырасым килә иде. Син көтеп тә кайтмагач, башка малайларның шатлыгыннан көнләшеп, гәрләнеп елый идем. Әним мине юатып, кайтыр улым, кайтыр, елама. Ул исән булырга тиеш. Ул сатлык жан түгел, күңелем шулай сизә дия иде. Үзе миңа сиздерми генә бөтен җаны белән сыкрый иде. Миңа күз яшьләрен дә күрсәтмәде. Аңлыйм улым, аңлыйм. Үз ишләре арасында ятим, сансыз булып йөргән баланы күз алдына китерә аласыңмы соң син? Бу әле бала чакта. 1 сентябрьне зур түземсезлек белән көтеп алып, иртүк мәктәпкә беренче булып иң алгы партага барып утырдым. Ләкин мине синең урының монда түгел. Синең ишеләрне Совет мәктәбенә бөтенләй алырга кирәк түгел иде дип, мине артка мич ягына кудылар. Андан Октябрь, Пионер, Комсомол. Значок һәм галстук тагып йөрү безнең өчен зур горурлык иде ул вакытта. Пионер галстугымны бу сиңа харам дип тартып алдылар. Комсомолга бөтенләй кертмәделәр. Шулай да мәктәпне әйбәт бетердем. Зур өметләр белән Казанга
Pedagogiya institutuna yol tuttum. Lakin pek osat bulmadı. Kırıp imtihanlarını yaxşı tapşırsam da meni yazmış o'zincha hal etdi. Sotliqjon malayı ikanim onda da bilgili bo'lgan. Shunda qizil irinli nishka siratli bir morja, "Как вы смеете, Sotliqjon malayını institutga olirga" deb oqirdi. Mana shu kundan olib men kutuvchi ati Miftahiddin Sotliqjon degan qora xabar bizning ustida qora bulut bo'lib so'nggi yillarga qadar saqlanib keldi. Avur meni oğlum, avur. Allah şunu. Sen ağırlığa dik bir haber de vermedin. Bizge yerden bitmesen gitme. Dik eniye senin işen bulman gerek idi. Anlayayım oğlum, anlayayım. Anlamışsın. Anlayan bulsan koytur idin. Yaramıydı oğlum. Demeksin, şunlar da Sotliqjon. Sotliqjon mı? Tugul mü? Oğlum, sen onu uzun anlarsın. Şoğan usta olduk. Bilin. Şunda Zinnur abayın bilen birgeydik. Zinnur abayın hem bir neçe yigit o'zimiznikilar yog'ina qo'shdik. O'zimiznikilar ko'p o'ylab turmadi. Olib da ketdilar. Shundan birga xizmat etgan yigit uchrab biz sizni otaga olib boramiz deydi. Men ishonmayman. Ne vurudi? Shunda Zinnur abayim bilan o'ylashdik. Urman yog'ina birganda men havoga o'tirmen deydi. Siz qo'shirsiz deydi. Bir soldat yigit bilan qo'shdik. Qolganlarning yazmışın oğlum hatırlamayın. Yok Hafiz, senin etiğin Sotliqjon bo'la olmaydi. O sizni tugan yerin, tugan ilin saqlarga ketgan yigit. Yurtbosh bo'lgan halinde ani o'rmon ichidan topib oldim. Ani, qagila, Hafiz deb sataşkan so'zlaridan anın tatar yigiti ekanligini anladım. Onu iyi bizga olib qaytdim. Bir oy bo'yi tarbiya qildim. Nihayet u oyoqqa bosdi. Finlandiyada qolib qo'rqinish bo'lganga onu Shvetsiyaga uzatdik. O'zimizning tatarlar aşağı onu ishga o'rnashtirdik. U bek turishqishi bo'lib chiqdi. Sizni tugan ilim bek solinsa da üzdi. Tugan yerine koydu ama ulim bilen bir tegiz idi. Yok Hafiz, senin etiğin Sotliqjon bo'la olmaydi. So'ng nindi de bo'lsa xabar bererga bo'la edi bit. Shul g'umir. Yaramaydı oğlum. Birinchiden sizni qo'rqinish ostiga qo'yasim kelmadi. Ikkinchidan o'zimni KGB'ning qo'llari uzun edi u vaqtda. So'ng anik hozir yozdim. Yazdım oğlum. Жылы туған yoqlardan жылы jiller ise başlagaç yazdım. Anları isen bulsam sizni bir ko'rib bulsa da o'lim dedim. Oğlum, mening bitali anine yosagan bir bo'lagim bor. Nindi bo'lak? Bilezik. Sug'ushqa qadar birini yosagan edim. Yolg'iz sindirdim. Ammo ikkinchisini yasarga sug'ush qilmoqchi oğlum. Mana shu bilezikni aniyga olib qaytib berali. Muhabbatimiz haqina so'nggi bo'lagim bo'lar. Yo'q. Yo'q, bo'lmaydi. Nishik bo'lmaydi ulan? Chunki u vafot. Vafot? Ayy. Men sizni aldadim.
Әкей тұрмышқа шықмады. Көңілі сезгенді, сені исән diyor idi. Қойтыр diye idi. İlk ağır şaplarda da, açlı tuklu yaşasak da, garbununu da, bilezik içerisinde zokladı, mire olar. Ömür bir uzak, kaytlı yollarda, bilmedim yaşlıklıklara kaytır kıydı. Yaşlıkta sigan yar, sağındım Bu işle kurutmuşlar. İşlep yürüsün sen. Sen болғанда кімнен қорқын енді? Әсіңізді не işlep yürüyorsun? Hiç gitti mi? Yukun koşuyor. Bilmeyim, niliktendir. Ne bugün de yıldız sonarga çıktım. Жолдан ama? İyi. Sen nasıl tutkal ediyorsun? Yok, olaysa. Seni sandık. Ben kızlarımla kiş oturga barım edim. Fahile, Doğum nerse? eydele birge kiş oturayım. Şuradan yalvarıp sırada şu oturuyor. Heydi. Oldu bir yırak, Zenger tırman ardında saçmına. Yaşlı sigen yarda, yolguz kaldı anda. Elle yalgış, elle bir yazmışım Fahile, Yaşlı sigen yarda. ni biteli? Tege, nindi? Neresi ne bil? Tege, nindi? Şunun hatırı peşmergensin deyip uyulamayın. Tege bitindi, ne bitindi? Yok indi Fahile, yolamın amin. Hazır etem. Eytesin eydi. Yokum ki razı. Fahile, men siz bir kunda tura olmayın bey. Men de müstahildim. Fahile, yum alık üzerine. Yıldım, Sus alık kulağına. sızdım. Men sana bizning muhabbatimiz haqida shunday birazcık kula gitesim kile. Nindi matır bilazim. Rahmet sana müstahildim. Fadilem, elle kısa bırak durama. Yok kısa bırak dursun. Senin reaksiyonunu köbrek koyarım. Yok indi Fadilem, eydeli zolaytayım hadi. Ay koraplar ettin müstahildim. Fadilem, men sana yoğanlı yasarmın, bir de koydurma. Dilek miydi korurlar? Men sana yoğanlı yasayım Fadilem. Заграничный
Ayşe. Nersedir unutmayayım diyen üzerine. Şeyge bütün nerse dağılgan. Önce ayşenin barısın dersin mi? Nerse barında? Onda bir maşına kele bizge tabi Ya Allah'ım. Koyuttulardan mı indi? Benim bir derslerime sırtugel. Oy. Önce gelir cidden... Yok. Olar bulmadım. Kızıp gittiler. Her uzdan maşınlar bilen tanışlığımda buzmalı yeme. Bozmayayım beni, bozmayayım. Yok önce. Ben seni anlamayayım. Şunday günde neşe sen bu yolu budur alasın. Boy boy tabi bizge konakka. Şvetsiya'dan. Şvetsiya boy. Uyevusta boy. Kişi koytarıldığından ulak jürmeli yeme. İyi, okey. Sahneye çıkıp jırlısıydı. Barısı sana konuşablar, şeşekler. Şular arasında tanış bilişler, klastaşlar. Oy kızım, kirekmegen ulak jürmeli. Nişlep gerekmezsin. İptaş kızlar, malaylar, әне бит uvızı, bir klasta okugan edip muhtamış yaşaklar. Автограф sırayaşaklar. Bir gizleri kiterindeyim. Yok sen tığla bitireyim de hislerinden ayırasın bir. Kızım, toşla okuyalarım. Ömür boyu okşasız yaşaysın kilemi. Зато даны не тора. Менә мәсәлән мин теге дилефрүзгә дүртләүдәге дилефрүз кебек. Oy git baralı, güllerge susi. Югәркәй. Әлдә син имтихан алучы. Ә мин укырга керүче. İnan işlergesin. Әйтәсең. Фәрдия Хафиз кызы, рәхим итеп безгә җырлап күрсәтегез. Yarayı. Сәнсез ярыймы? Edege silgılas. Фәрдия Хафиз кызы. American boy, American joy, American boy for all this time. American boy, уеду с тобой, Москва, прощай. Ну как? О, ну buldurazsın, no mina jitkira olmalısın. Neutrale, iğrenç. Ede, şok. Belmiydisin melle, kurmiydisin melle. Uzun sizdirme geçtin de siz miydisin melle. Belmiydisin melle, kurmiydisin melle. Uzun sizdirme geçtin de siz miydisin melle. Yetmişik. Синең җырдан тавыкларга шок булып, ничек күкәй саласыларын да оныттылар. Hey kızım, alar benim matır tavuşuma gına sıklanıp bittinip kaldılar. Yak tağın nindiklerini күрсәтәсең imtihanda. Бие күрсәтә алам. Әйдә, Хафиз кызы Фәрдия биюен күрсәтәле.
Şulay etip konkurstan uzmadım. Girmedim artistlukka. Baribir kirem. Sensiz severim. Sever bana. Zinur babayının hali nişik? Bir keyfine kızım, Allah'a şükür. Eyde otuz. Yok, oturup durmayayım. Mene. Severe birden örnek ol. Şın kızlar. Uttıra gittin de o yaş hımırlı. Kütersin mi kilin? Ой, Никая. Я то Швецияда гулять gittiler. Ni foto, ni haberi bulmadı. Şimdi odasını yakıp koydu hazır. Koysunlar buna. İsenin birine koysunlar diye. Bundan olup gitken okşanı kadar tuzdurup bitirmese indi. Berdiğin bilmeden odasını yakıp koydu bir de. İştansız indi bizim hobis. Ey kelin, bigrek demsiz itip söyleşesin. Bir de kelişmeyi bitindi üzüne. İli yaşını tuturasın bitindi sen. İste yıllar boyu sıyır buzovlar sotup jigan okşa yandı Serdar Oka. Ey kelin, bizniki de yandı. Okşada mı iperdi? Munşa mı yaptınmısın? Bizim koydu kaşıyor var hadi. Yünlü kod bulsa şu vakıta kadar bir haberinde jibermez. Ne diyor? Bu dünyada mahire türlü haller bular. Mine bir de hiç kütmegende bizni Miftahıddin dostluğun bilen işraştıra kudaytanılar. Bu bir düzü bir pehit. Men sizni qonaqqa chaqirg'ana kirgan edim. Isterlerim ezib, boshda sizda o'tirsiz, onları bizga kirasiz. Kirermiz Serdar Oka. Sig'iyman. Siz yuri. Ferdiye, kızım, Korale, bunları biz getirdik miken? Ya bu ağlar bu gayet. Eye bizim turda tutardılar. Koyuttular bir. Neydi pis bu, kılıçmına. Ya Kodayım. Koyrak dilimden yine çok oldum. Oyalarınızdakiler, kurumbiler. Oyasınız. Kızım ben hep kayıttım bir tane kızım. Muhire, işte baş almışsa. Koyut başımda katlı. Geri gitmezsen indi. Elle savunmadın da mı? Oy git vakitim yok. Gel savunmadın. Eydeniz etini boş olamaz, eti kirip kile. Eti eyde. Oh,
Rahmet kızım. Benim bit sizin bilen kuptandan kuruşasım kileydi. Allah'a şükür. 50 yıl boyu men bit yoldaydım. 50 yıl boyu uz ilimni, uz uyumni kurmuşa yaşadım. Men bik şop sizin bilen kuruşuga. Eti, bizge de bir tavır buldu. Ulagız büyük tırış. Otunu uğruna işledi o. İp yüzüne bir nerse de almadı. Mahire, sen nerse söyleyişe? Mene tağınla para bulçu. Söylesin oğlum, söylesin. Mena bit Xuday okşa tüle bitirilmezlik. Şundi şatlık birdi. Söylesin. Ömrü boyu maşina alırda hıyalandı. Mahire, sen nerse? Ömrü boyu küttü. İn ağır, in zor fayda getiretirgen işlerde işledi. İp yüzüne ne fayda çıksın? Mahire din. Nerse muhire? Sinana kora bir ne işlemi? Kışı dolap yaşayanlar. Nindi idine solalar, nişe maşina olalar. Boy yaşamasanız da namuslu bulup kalgansız. Kişiliğinizni yoğaltmagansız. Balalar. Şular yaşaverin derdi. Allah'a şükür etmeyi. Namuslu bulup ömür boyu. Ne oğlum? Ömür boyu maşinalarla yalangansın. Mene sana şek. Bu şekka maşinada alıp bula, yurtta salıp bula. Barsını da jite oğlum. Alıp koyar şunu. Sen nerse eti. Men sizin okşa kızla kalganma, gerek mi? Yok endi oğlum. Men seni altın kümüşke kumar idim. Al oğlum, al. Sizge bu. Yolgışasın eti. Menin bəxit seni içen çok kuru idi. Şuna göre okşa verip meni rencitme. Remcitme meni. Bir nindi rencitli tugul oğlum. Mena Xuday okşaga satıp almaslık bəxit berdi. Al oğlum. Rahmet edeyim. Diler apanı nige yetip koymadığızsa? Ey kızım, Diler apanın kan basımı yukarı. Şuna göre uzun yollarını ko'tara almıyor. Mene hazır deli ağırtıp kaldı. Yaralılar bulaştırılgeç, koytasız birge. Eyderiz mine hazır. Oşuyuz, işeriz. Babay, sen işler şu kadar uzak etmiş hatırdım. Sen ondan şunday motorun barını bilmedin mi değil? Ey kızım, bilmedim şu bilmedim. Ondan sonra kızım, benim bir sana bir bulegim var. Abiyine dip yosagan idim de. Şikka kitkemine kızım karadı. Ne bilezik ne sana buleg itesim kile. Bilezik, minti motor, rahmet babay. Abim yukarıya kadar gülsünün turunda söyleytirgan idi. O şunday şiper, uzun boylu, kara bidreşeşli diyeydi. Sen bütünce özgergensin babay. Ey şu kızım, abiyim beni bilgende men şunday idim. İsimlersiz. Son bakalım önünde yapıydınız. Yüreğim tüzmedi. Server, sen mi bu? Eğri ne uzi miftah ettiğin dostlarız. Bir de uzgarmagasın Server, bir de uzgarmagasın otur hadi. Kızım, sefer apaga şeşki olup durane. O'zgarmagan qo'yayın dur. Qortayib bitdik bit. Seni iki ko'z bilan kutdik. Mohira kelinday yo'ldan ko'zini olmadi. O'zingni tanlamışsın. Allohga shukrmi? Ey Server, bir kiyigine, bir kiyi. O'zing ne hallardasin Server? O'zim bir kiyigini. Mana qortim ona klubga chiqarmay, kechga beshirga. Zinnur qo'yasan hali o'zi. O'zi seni kutib qoldi edi. Aydagiz bizga chiqamiz. Öyle yüzü bizde de oturmadan. Hazır
Kızım, şey gittiresini, eylegesine sıyvanınız, oşağız. Doğumda neyse var. Ey Server, Zinnur'unu alıp kireydi. Tiririydi de bit, onun bit ayakları avurda yürüyor almay bit. Şolay ekan, şolay. Ali men sizga kuchtirishlarda olib qaytdim bek. Kelin qo'yali, buluşali. Buluşalı babayla. Bizga bir narsa da kerakmi, sendan bir narsa da umidlanmaymiz bit biz. Olay tugul endi Server. Mana qarali. Narsama bulatga shal. Rahmat, rahmat, Ne? Namazlık sema. rahmat, Hamma Zinnurga tubatay. Gelme? rahmat, rahmat. Unutmaganing uchun rahmat. Unutulamın endi u Server. Qortaygan sayin esga tushar. Ko'pmi umr o'tib ketgan. Borsida keshagina kirib. Burilib qarasam, tutarlib kirib. Dik borsida o'tgan umr geri qaytmasdi. Oy, sizniki gine tudur, sebarapa, bizniki udur, barayın de. Ey bolalar, sizga portayırga erterak shulayli. Eylegiz oşa bir şey oturdu da ne? Eylegiz. Eylegiz. Şeyler sonra. Ulan, garmon qo'yasan hali bizni. Kızım, garmundan alıp kireli yolunda kalkan bey. Yo'g'ile, men qaytdim deydi. So'nglab bo'lsa da qaytdim. Ko'rar Miftahiddin. Men seni umr bo'yi kutdim. Meni ko'mir bo'yi kutdingmi, Fag'ilem? Boshqa kishiga alıştıra olmadim sen. 50 yil bo'yi men yo'lda edim, Fag'ilem. Kutdim Miftahiddin. Buramda birer garmon tovuş işitirse yegirip şaraydı. 50 yil bo'yi meni kutdingmi? 50 yıl boyunca. Sen Miftahiddin hikmat bir şey olaydı. Senin bu tavuşunu savundım. Ул тавышлар юк инде, Фагиле. Йөрәк әрнүе белән күңел ыңгырашуы гына калды. Nesrin basın Miftahiddin. Senin tavuşunu işitesim geldi. Рәхмәт, Фагиле. Мине көткәнең өчен. Фагиле, мин бит әле сиңа беләзек тә ясадым. Менә ул беләзек. Ал әле шуны, Фагиле. Нинди матур беләзек. Рәхмәт сиңа Мифтаhiddin. Фагиле, әллә кысыбрак торамы, җаным? Юк. Монысын бирмим. Фагиле, китмә әле, Фагиле. Минем сине югалтасым килми, Фагиле. Алып
Git mini uzun bilen.